Buenos Aires, posebno po njegovo ženo, ki danes praznuje visoki jubilej, 80 let. In oba prav lepo pozdravljam in vse nečake in njihove družine. Dobro, hvala lepa, gospod. Drugače me kličejo doma Lenka. Bodo videli katera, ne? Lenka se rečemo Lenka. Dobro, gospod Lenka, lepo zdrav Ljubljano. Hvala. Hvala za pozdrave, srečno in nasvidenje. In naslednji pozdrav bo tudi seveda odšel v Argentino. Kdo je z nami? Dober dan. Dan, tlele pa Klemenčič iz Dola pri Ljubljani. Pozdravljeni, gospa. Mi pa pošiljamo lepe pozdrave vsem Klemenčičevem iz Buenos Airesa pristava, Castelar. Vesele božične praznike in vse dobro v novem letu želi brat Jože iz Dola pri Ljubljani. Hvala lepa. Prosim, nasvidenje. In nasvidenje. Ti pozdravi so torej odpotovali v Argentino. Upamo, da so se dobro slišali in da se dobro slišijo. Bomo preverili čez nekaj minut. Zdaj imamo še naslednji pozdrav. Dober dan. Dober dan, tukaj pa Pepca z Bizovika. Pozdravljeni, Pepca. Jaz bi pa tudi nekaj povedala. Lepo pozdravljeni vsi poslušalci v Argentini. Blagoslovljene, vesele božične praznike ter miru in Božjega blagoslova v novem letu. Želiva Pepca in mož Štefan Dimnik iz Bizovika vsem Miklavcem, vedno pa Vikici in Francetu. In vse ostale lepo pozdravljam. Hvala lepa, gospa Pepca, za te pozdrave. Naslednji lep pozdrav. Tako, hajamo naprej s pozdravi. Poslušate radijski most, ki poteka na radiju Ognjišče v Sloveniji in v oddaji Slovenski kotiček v Argentini. Dober dan. Ja, živijo Matjaž, tukaj Tomaž iz Domžal. Pozdravljeni, Tomaž. Ja, in bi rad pozdravil vse mlade Slovence v Argentini, s katerimi smo bili skupaj na Svetovnem dnevu mladih v leta 2000 v Rimu. To so bili nepozabni trenutki in res bi jim rad sporočil, da jih Slovenija potrebuje in upam, da se spet kmalu vidimo. Drži, Tomaž, hvala za pozdrave. Nekaj pijo. Nasvidenje. Tako, to je bil Tomaž iz Domžal, ki je pozdrav namenil vsem mladim. Komu ga bo naslednji? Dober dan. Dober dan, Jelka Berglezova. Pozdravljeni. Ljubljane. Jelka Berglez, koga želite pozdraviti? Pozdravljam družino Tomazin iz San Justa. Metko, Francita, vesele božične praznike ter srečno novo leto. Hvala. Hvala lepa tudi vam, gospa Jelka Berglez iz Ljubljane. In čakamo zdaj na naslednji pozdrav, ki bo sporočen prek naših radijskih valov. In seveda naš tehnik Dragan je vse v redu, da bomo zdaj slišali. Dober dan. Halo? Ja, kdo je z nami? Tukaj Tilan Slam po telefonu. Pozdravljeni, Tilan. Koga želite pozdraviti? Vse slanove so v Argentini, pa želim lepe praznike, pa tudi vse Slovence v Argentini. Drži, Tilan. Hvala lepa za pozdrave. Lep pozdrav in nasvidenje. Tako, imamo zdaj naslednji pozdrav že. Imamo. Dober dan. Ja, dober dan, tlele Valerija pri telefonu. Valerija, dober dan. Jaz bi pa lepo pustila pozdrave našim Argentino in voščila vesele božične praznike ter srečno, predvsem pa zdravo novo leto. Katera Valerija je to bila? Gospodu Mirkotu Grbec in njegovim bratom in sestram se tu pa želi družina, cela iz Hreba v Loškem potoku. Dobro, hvala lepa. Ja, naslednji lep pozdrav. Tako, in zdaj bomo sprejeli še zadnji pozdrav v našem studiu, potem pa znova se prepustili pozdravom, ki so jih sprejeli v oddaji Slovenski kotiček v Argentini. To je, kdo je zdaj z nami? Dober dan. Ja, dober dan. Tukaj govori Carlos iz Ljubljane. Carlos, pozdravljen. Carlos Panajino. Ja. V imenu mojega imena in od Pavleta najprej bi pozdravil Tatjana, ki tam je v radiju pri gospod Bogataju. V Buenos Airesu mu pošljem pozdrave. Pa tu stara mama Marijana Gel, moja mama, Carlos Panajino, moj oče. Pa tu Joško Gelbova, pa Tonček Gel, pa Dori. Tukaj Pavlo mu pošlje pozdrave. Pa tudi jaz vesele praznike in da se bodo konec leta tam. Hvala lepa, Carlos. Verjamem, da so teh pozdravov še posebej veseli. Gospod Bogataj, to je bil torej ta del pozdravov iz radija Ognjišče. Kako ste slišali vse te pozdrave? Da smo odlično slišali do sedaj. Zelo dobro smo slišali vse pozdrave.
razen, ko je gospod Kunstler se nekaj prekinil, ampak za par sekund samo. Tako torej, a nadaljujemo mi tukaj zdaj lahko? Prosim? Dobro. Družine Silve Čuk in Viviana z družina voščijo vesele božične in novoletne praznike družini Franja Mozetič v Biljah ter ostalim Čukovim sorodnikom širom po Primorskem. Stane Mustar in žena Matilda iz Argentine želita vsem sorodnikom v Kompaljeh ene vesele in blagoslovljene božične praznike in srečno zdravje polno novo leto. Te voščile ne sprejmejo Joža, Zora in Andrej z mamo Mustar. Blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto naj poletijo tja k sorodnikom Mariji, Edotu z družino v Strugah in na Muljavi pri Stanetu, Jožici in otrokom, v Ribnici pa Julki in Filipu ter ostalemu družini. Nadaljujemo z voščili Staneta in Matilde Mustarja za Lojzeta in Olgo ter Mariji Tonetu, ki živijo v Grosupljem. Prav tako voščijo blagoslovljene praznike Vidma in te države, kakor tudi Andreju, Tilti in Marijetini družini, ki živijo v Logatcu. Na koncu Mustarjevih voščil gremo pa še v Rovte k Madrijanovi Ivanki Logar in vsem Jurčovim in Trpinovim. Za zaključek pa se pravi Stane Mustar, da je komaj 2 meseca, odkar ste se videli, pa je še vedno v duhu med vami. Še enkrat v Vipavsko dolino. Blagoslovljene božične praznike za Jereco Ipavec in vsem članom Mešanega pevskega zbora Primorja. Prav tako lepe in doživete božične praznike za patra Božiča v Vipavskem križu. To je od Marjana Bogotaj in ostale obiskovalce samostana meseca maja. Vesele božične praznike za Mirjana Rustija, pevovodja Mešanega pevskega zbora Lipa Sempas, kakor tudi vsem članom zbora veliko sreče v novem letu, ko prihajate med nas v Argentino. Povrnemo se v prestolnico Slovenije, voščimo prijateljem oktetva Ribnice in prav lep Božič in srečno novo leto. In ker smo pri pevcih, iz slovenskega kotička želimo en blagoslovljen Božič in Stepic, pevovodkini Šentjakovskega cerkvenega zbora, želijo, da bi še dolgo časa donele božične pesmi izpod njene taktirke. Iz slovenskega kotička želimo en blagoslovljen Božič in srečno novo leto našim bivšim sodelavcem Pavlinki in Boštjanu Kocmur, željo, da bi jih praznovali srečno tudi v novem letu 2005. Jolanda Čuk vošči ene vesele božične praznike družini Staneta Čuka iz Pliskovice na Krasu. Prav tako želi eno zdravo in veselo novo leto 2005. Odbor slovenskih upokojencev v Argentini in naš dom San Justo želi gospodu nadškofu Alojziju Uranu en blagoslovljen Božič in novo leto 2005, ter se mu ponovno zahvaljuje srečanjem ob njegovem pastoralnem obisku v Argentini. Še enkrat na Gorensko, tokrat v srednjo vas v Bohinju, Špančevi družini, Minki in vsem ostalim v družini Kocijanc, želim vesele božične praznike in eno zdravo in srečno novo leto. To so voščila od Marjana Bogataja. Lahko rečemo, da so čudežna pota romarjev, ko smo se srečali na poti v Marija Sel meseca maja v množici romanjem z gospodom Francijem Zabukovkom, velikega voditelja Slomškove poti iz Celja. V imenu vseh argentinskih romarjev želimo njemu, njegovi ženi, blagoslovljene božične praznike ter zdravo, srečno in veselo novo leto 2005. Ob zaključku te povezave z Radijom Ognjiščem vsi, ki sodelujemo pri radijski in televizijski oddaji Slovenski kotiček, želimo glavnemu uredniku Radija Ognjišče, gospodu Franciju Trstenjaku, vam, gospod Matjaž, in vsem sodelavcem radija, ki ste pravkar obhajali 10. obletnico. Vam in vsem želimo blagoslovljene božične praznike in v novem letu prav tako veliko blagoslovo pri delu na radiju in v vaših družinah. Družina Jelke Indikar iz San Justa želi vesele božične praznike Majdi Mariški in Roziki Pucko in Eli Jaklič. Jaz bi še hotela pozdraviti v imenu Jelenčeve družine in Prešernove družine tudi Prešernovih iz Jesenic in Bečanove iz Šentvida. Marjanca in Jože Tomin želita vesele praznike in srečno novo leto 2005 Kavčičevim, Nartnikovim, Mici Tominc in Žnidarjevi mami.
Tako torej, sedaj smo prišli do zaključka te povezave. Tukaj pri nas je vroče. Smo sredi poletja. In tu na mizi, kjer delamo, na delovni mizi, imamo jaslice in pri drugi mizi, kjer so naši gosti, imamo pa tudi slovensko potico. Tako torej, v tem vzdušju v Buenos Airesu še enkrat čestitamo vam in vsem, ki so pošiljali nam pozdrave, en srečen Božič in srečno novo leto. Tako torej, gospod Matjaž, če imate še kaj za sporočiti, prosim, da lahko sporočite. Ja, hvala lepa za te pozdrave, še enkrat za vse čestitke. Mi imamo še nekaj klicev naših poslušalcev, jih lahko sprejmemo. No, vseeno bomo sprejeli te klice. Najprej naj povem, da gospa Vera Zvrhnice pozdravlja gospod po vetrih in družino ter želi vso srečo v novem letu. Zdaj pa prisluhnimo, kdo nas je poklical. Dober dan. Dober dan, Z nami je. tukaj Urbas Štefka iz Bresta pri Igu. Ja, povejte. Iščem Mari in Milana Kelzič iz Buenos Airesa in Tomažin, Metko in Francija iz San Justo. Vsem želim prijetne božične praznike, srečno, zdravo, veselo novo leto, enako tudi Metkine mami, gospe Idi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Štefka, za te pozdrave. Še nekaj minut, ki imamo na voljo, bomo sprejeli še torej nekaj pozdravov. Dober dan. Bogdaj. Bogdaj. Franc Zabukošek. Pozdravljeni. Ja, rad bi sporočil pozdrav. Povejte. Ja, v osebnem imenu in v imenu zbornikov in prijateljev Slonškovih poti, ki smo bili v Argentini v 45 in 50 letnici SPD-ja v Buenos Airesu in Bariloča. Vsem, ki so nas sprejeli, želim, da se jih dotakne božično upanje v dobro in mir in srečno novo leto 2005. In Bogdaj, večkrat na srečanje. Hvala lepa. Srečno in naslednje gospodu Francu Zabukovšku za te pozdrave sporočene v Argentino. Halo. Halo. Ja. Ja, dober dan. Dobar dan, želim, tukaj pa Marjan Šoba. Poslal bi prisrčne pozdrave Adami Čereski in njeni družini v San Justo. In jim želimo blagoslovljene božične praznike, v novem letu pa vsem skupaj predvsem zdravja, posebno še možu Tonetu. Enako pošiljamo pozdrave v Martin Coronado, bratrancu Šoba Francitu, ter vsem ostalim domačim in jim želimo obilo sreče, miru in notranjega zadovoljstva. Marjan, Šoba, družino. Hvala. Hvala lepa in sprejeli bomo še en pozdrav, potem pa zares zaključili za danes v tokratni oddaji Radijski most. Halo. Halo, Ja, kdo je z nami? iz Ribnice kličem Lovšinova. Ja. Jaz bi ga pozdravljal v Buenos Aires, družini Filipič, pa Lovšinove, pa Kržišnike, pa Anico Rode, ki je bila letos tudi v Sloveniji, in jim zaželim vesele božične praznike, čeprav njim vroče, nam pa mrzle, pa naj bo vsem toplo. Hvala lepa za te pozdrave. Srečno. Srečno in nasvidenje. In s tem torej tudi zaključujemo našo tokratno povezavo. In tudi mi pošiljamo seveda vse pozdrave, željo, da bi bil Božič, ki prihaja, res blagoslovljen. Leto pa naj prinese veliko zdravja, miru in veselja do življenja, tako vsem na radiju Slovenski kotiček in seveda tudi televizijski oddaji Slovenski kotiček v Argentini, gospodu Marjanu Bogotaju in drugim, gospodu Lojzetu Rezlju, ki nas je tudi pozdravil, gospodu Tonetu Mizeritu in vsem drugim v Argentini. Lep pozdrav torej Argentina in se slišimo tudi v letu 2005. Radijski most in se priporočamo vse za prihodnost. Z Bogom in nasvidenje. Argentina, Slovenija. Na radiju
spievajo tice, spomin se v srcu budi. Po Pobič sem hodil v svatek, čez Dravko in Zilo v Rož. So podari misli plesvate, zdaj raste tam trme in moč. Božični zvonovi zvonijo, misliš po pogači diši. So srečo si ljudi želijo, v srcu je moja. Y luego de haber mantenido esta comunicación en directo con Eslovenia, pasamos a los saludos y cumpleaños de esta semana. Con motivo de las próximas fiestas vamos a adelantar algunos cumpleaños del mes de diciembre. Así es que el 22 de diciembre va a cumplir años uno de los socios del Centro de Jubilados Rincón Esloveno, señor Janez Djereb de San Justo. La comisión le desea muchas felicidades para su cumpleaños, como así también para las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo. El día 23 de diciembre va a cumplir años el señor Francisco Torpín. Los amigos del Centro de Jubilados le desean un muy feliz día con mucha salud y muchas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sofía Jubancic está por cumplir un nuevo aniversario de su nacimiento. La señora Sofía es socia del Centro de Jubilados Rincón Esloveno y la comisión le envía un muy feliz día de cumpleaños, como asimismo muchas felicidades para las próximas fiestas. Y ahora para el final vamos a decir algunos augurios para esta Navidad y Año Nuevo. Los que hacemos el rinconcito nos adelantamos con los augurios de Navidad para todos los televidentes, deseándole una muy feliz Nochebuena con todos sus seres queridos reunidos junto al pesebre y el arbolito de Navidad. De la misma manera queremos agradecer a los que se hicieron presentes hoy aquí junto a nosotros, enviándoles saludos a sus seres queridos en Eslovenia. Les deseamos con todo el corazón una muy feliz Nochebuena, feliz Navidad y un próspero año 2005. Y ahora para todos ustedes le deseamos una muy feliz Navidad y le decimos, sí, que antes vamos a seguir con algunos saludos de acá de la gente que se hizo presente en el día de hoy en el programa del Rinconcito Esloveno, así que adelante. Dobrodošlico sorodnikom iz Slovenije, Slavkotu in Mateju Kržišnik iz Veharš, ki se nahajate za kratek čas tu med nami. Bodita lepo pozdravljena, ter želim, da bi se tu počutila kot doma. V imenu Zveze slovenskih mater in žen San Justa želim vesele božične praznike in srečno novo leto vsem domačim, prijateljem, znancem, tukaj navzočim ter vsem gledalcem televizijske oddaje. Naj novorojeno dete podeli mnogo zdravja, sreče in zadovoljstva, v novem letu pa mir in blaginjo. V imenu odbora našega doma želim, naj vas novorojeno dete obdari s svojim blagoslovom, da bo mir, zdravje in soglasje kraljevalo v naših družinah in obilo sreče in miru v letu 2005. En nombre de Eslovenia Unida deseo felicitar a todos los eslovenos en esta zona y sus descendientes, deseándoles feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2005. Želim vsem slovenskim rojakom in njih potomcem v imenu Zedinjene Slovenije lepe božične praznike, v novem letu pa veliko sreče in uspeha. Al tema musical de Jože Galić i La zvezdice Božje. Glej, zvezdica Božja migljajo lepo, od trga široko je sveto nebo. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavom na zemljo kiti. Od neba razliga se petje lepo, človeški glas
tako napoju, o zemljo presrečna, veseli se zdaj. Nocoj se ti bližal za milost in raj. Obljuba predana postala je res, veličar je rajan ljudi iz nebes. Pri ubogih pastircih na slonci leži, ubožno izvoli po nižnost oči. Osrične dušnice ti njega dobis, ne biš kot lažbo jim polni srci, let njemu idimo, saj radna si ma, zaudno mu rane odkrimo srca. Let njemu idimo, saj radna si ma, zaudno mu rane odkrimo srca. Y le queremos dar nuevamente las gracias a toda esta gente que nos está acompañando en el programa de hoy del Rinconcito Esloveno, programa en donde tuvimos la conexión en directo con Radio Ognice en Eslovenia y donde nos hemos intercambiado saludos navideños. Y de esta manera llegamos una vez más a esta emisión especial del Rinconcito Esloveno en la Argentina. Como siempre, le queremos agradecer a la televisión eslovena por las imágenes, como así también a TV Primorka por el envío de la música. Por otro lado, también le queremos agradecer a la Oficina de Estado para los Eslovenos por el Mundo y al Ministerio de Cultura de la República Eslovena, quienes hacen posibles estas emisiones, por supuesto, por intermedio del Rinconcito Esloveno. Espero que haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos el próximo sábado aquí por Mega Canal, Canal 4 de San Justo. Les cuento que en colaboración técnica estuvieron Jorge Alfonso, Luciano Pérez, locución comercial Andrea Olmedo, cámaras Mario y Ariel Ortega, conducción Tatiana Panaino y Tzilka Yelens. Recuerde que puede ver las repeticiones los días martes de 21 a 22 horas y los días miércoles de 12 a 13 horas, como así también puede escuchar nuestro programa radial El Rinconcito Esloveno todos los viernes de 20 a 21 horas por AM 1250. Como siempre, esta fue una realización de SLO RTV Argentina bajo la dirección de Mario Bogatay. Sin más que decir, les damos las gracias por haber estado del otro lado y nos reencontramos el próximo fin de semana, como siempre, aquí en el Rinconcito Esloveno. Srećno i na svidenje. Lepo pozdravljeni. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La permanencia de los mismos frente al televisor es exclusiva responsabilidad de los señores padres. Hay que dormir, Dios ha nacido, Dios está aquí.
Tal como cantaban anoche en la iglesia eslovena de Buenos Aires por un coro de mayores, aquí quieren interpretar estas canciones de María, que hace más de 2000 años fue la Madre de Dios. Todo niño quiere regalar a María unas flores, es por eso que hoy en el rinconcito esloveno, este coro de niños le van a regalar canciones, regalos, flores y sonrisas para todos ustedes que nos están mirando. Y cuántas cosas lindas nos siguen tocando vivir a los que todavía tenemos esperanzas. Es por eso que hoy es un día de fiesta, una gran fiesta para todos los que estamos aquí. No, ¿fiesta por qué? Porque estamos escuchando las canciones de estos chicos del coro esloveno Trisava de Castelar. Y también aquí presentes están sus padres, obviamente todos muy contentos. Es por eso que vamos a seguir escuchando a estos chicos, a este coro con dos temas más. El primero se titula Raiske Strune y el segundo Kai Vidala. Glory,
En la memoria de todos nosotros la visita del arzobispo Alois Durán a la Argentina que le realizó el mes pasado. Algunos lo llaman el arzobispo cantor y en una de las tantas reuniones a las que asistió se le pidió que cantara una canción titulada El Palomo, cuya letra está relacionada con el hijo y la madre, y en esta Navidad es propicio escucharla una vez más. Звечірко на землю ліга скрівну стембрать, об'яме любізні твоє медітмека, хваліжності спомнім, маміця се на твой лип смехляй, на твоє меко серці. Ti si bedila tiha nad mojo glavo, za me v skrbih molila, zrlavdaljavo. Skušala si prodriti v neznana pota, kodar bo hodil otrok tvoj že sirota. Nic se mama ne boj, varen otrok tvoj, saj ga bo spremljal za vedno, molitev tvoja in tvoj blagoslov. Res nevarna je pot, polna bloden in zmot, vendar tvoj nauk me bo spremljal in varoval me tvoj blagoslov.
más íntimas estas fiestas, recibimos un mensaje del arzobispo esloveno Alois Urán, para transmitirlo por el Rinconcito Esloveno. Es un mensaje de augurios para esta Navidad dirigido a todos los eslovenos que viven dispersos por el mundo, en el cual exhorta a vivir una vida cristiana y en armonía con todos los que nos rodean. Dragi rojaki, ki na različnih koncih sveta živite svoje slovenstvo in obenem tudi doživljate božične praznike. Božič, mali Bog, Emanuel, Bog z nami, je praznik novega življenja. To je znamenje, da Bog še ni obupal nad človekom. Nasprotno, ko je bila noč najhujša in beda človeka največja, se je zgodilo. Daleč od zunanjega blišča in človeškega vrveža, v največji revščini, v hlevu, se je rodilo življenje z veliko začetnico. Najpopolnejši božji obisk na zemlji se je zgodil tako neopazno, da ga večina ljudi ni opazila. Samo tisti, ki so bili dovolj majhni, da so slišali angelski pozdrav, so opazili čudež življenja. Ni jih ovirala neugledna štala, ne nered in umazanija, ki je značilna za tak prostor. Novorojeni božji otrok je zasenčil vso nepopolnost prostora. Hlev je postal svetišče. To je veselo oznanilo Božiča, kajti hlev je podoba človeka, tebe in mene. Veliko smeti se nabere, nepopolna sva. Toda če odpreva vrata in pustiva, da se Božje življenje rodi v nama, bo lahko postala Božje svetišče, celo tempelj Svetega Duha. Leto Evharistije, ki ga je razglasil Sveti Oče, je letos priložnost, da Božje življenje pod podobo kruha postaja naša hrana. Ni slučajno, da se je božična skrivnost zgodila prav v Betlehemu, ki pomeni hiša kruha. Bog se je učlovečil, da bi postal kruh za življenje sveta. V tem pa je tudi v smisel našega bivanja na zemlji, da bi naše življenje postalo kruh, ki se daje za druge. Naj se betlehemski čudež ponovi v nas, v našem okolju in se uresniči tudi v naših družinah, da bodo odprte za čudež življenja. V velikem upanju in ljubezni do vseh malih vam voščim vesele praznike in blagoslovljeno leto 2005. Vaš nadškof Alois Urán. Y llegó el momento de escuchar algunos augurios y algunos mensajes que hemos recibido para estas Navidades. Los copos de nieve que platean las ramas de los árboles desean transmitir augurios para estas fiestas a amigos y todos los seres queridos, diciéndoles que se cumplan todos los deseos que no fueron cumplidos durante este año. Estos son los augurios del Rinconcito Esloveno para todos ustedes que nos están escuchando los días viernes por la radio y los que nos están mirando los días sábados por Mega Canal. Así que para todos ustedes, muchas felicidades. Les comentamos solamente algunos de los tantos mensajes que hemos recibido, especialmente de Europa. La Madre Patria, no se olvida de nosotros, esto lo podemos afirmar aquí, porque si no fuera por el Ministerio de Cultura de la República de Eslovenia y de la Oficina para los Eslovenos por el Mundo, sería muy difícil que existiera este Rinconcito Esloveno. Uno de estos mensajes es justamente del Secretario de Estado para los Eslovenos por el Mundo, del señor Franz Pušić, y que dice lo siguiente. Kjeste se zinke rahlin sanjave, da postrebrite slavnostno devo in sporočite praznične pozdrave, prijatelj, novo leto je prišlo. Naj novi čas prinese vse, kar je staro leto zamudilo. Ljubezen, srečo, zdravje in veselje, to naše novoletno je voščilo. Vesele božične praznike ter veliko zdravja in sreče v letu, ki prihaja, Franz Pušić.
Otro de los tantos augurios es también del Servicio del Estado para el Desarrollo Regional de la República de Eslovenia, que dice así: Iskrene besede prisarče nasmeh, prijateljstvo, ljubezen in sreča naj bodo v skani v novo leto. Želimo vam, da bi Božič in novo leto preživeli v družinskem krogu in s prijatelji, saj je vsak Božič nekaj posebnega in ima svoj čar. Božič naj bi bil čas radosti, čas sprave, miru in obdarovanja. Zato vam želimo miren, vesel in nasmehov, poln Božič in čim več uspehov v prihajajočem letu 2005. Služba Vlada Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj, Jordan, Matej y Simona. Los augurios para esta Navidad llegaron al rinconcito también de Austria, del Secretariado de la Unión Católica y Cultural, firmado por Andrej Lampiler y Nujej Tonmacher, y dice así: Želimo vam blagoslovljen Božič ter srečno in uspešno novo leto 2005 za Krščansko kulturo zvezo Andrej Lampiler, tajnik ter Nujej Tonmacher. Recibimos también una simpática poesía enviada por Lucía Oblak, que entre verso y verso relacionados al nacimiento del Redentor, dice lo siguiente: Najmrzli slami dete leži, zverajski očesti žarita, otisti ljubezni, ki v srcu gori, očesti v noč govorita. Strmi v višavi božična noč, v razkošnem slatu svetilka, da v daljavi piše plamen zgoč, ljubezen kako sirelika. Naj bi novorojeno dete napolnilo vaša srca in vaše domove z zdravjem, srečno, ljubezen in medsebojnim razumevanjem. To je pošiljala Lucka Oblak. Y ahora un aviso de la Embajada de la República de Eslovenia referente al curso celebrado del idioma esloveno que se va a realizar desde el 23 de enero al 5 de febrero del 2005. La nota dice lo siguiente: Veleposlaništvo Republiko Slovenijo obvešča, da Center za slovenščino kot drugi tuji jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani prireja 11. zimsko solško šolo slovenskega jezika, ki bo potekala od 23. januarja do 5. februarja 2005. Zimska šola je program, ki ob intenzivni jezikovnih tečajih 4 ure rednega tečaja in 2 dodatnih uri izbirnega tečaja ponuja tudi spremljevalni program. Več informacij o tečajih in pogojih za prijavo oziroma sodelovanje je na voljo na spletni strani centra. Uno de los tantos coros que llegaron a la Argentina desde Eslovenia fue el coro mixto Primoria de Ajdovština. Ellos también agradecen por el trabajo que está realizando el Rinconcito para la felicidad de todos. Y sus palabras son las siguientes: Iskrene čestitke za vaše dosedanje delo, ker z njimi polepšate marsikateri trenutek tistim, ki vas poslušajo. Hvala za pozdrave in voščila. Tudi jaz vam želim še mnogo zdravja, sreče in zadovoljstva med svojimi dragimi, delo pa naj vas tudi v letu 2005 krepi in osrečuje. Jerica. Y el último augurio viene de Eslovenia y dice lo siguiente: Moj Jezus nisi rojen za angele, ki te že imajo posesiju v svojem veličanstvu in te zato niso iskali podobo otroka. Potem takem si rojen za nas in si bil nam dam, ker si bil edinole nam potreben. Blagosloven in miren Božič v novem letu, pa zdravja, veselja do življenja želimo vsi sodelovalci Radia Mnišče. Los niños del coro Zarya Mladovsky quieren regalarles sus mejores deseos y augurios interpretando la canción más linda de la Navidad, Noche de Paz, y desearles a cada uno de ustedes una muy feliz Navidad 2004 y un muy feliz año 2005 con paz y amor.
Y así llegamos al final de una nueva emisión del Rinconcito Esloveno en la Argentina. Como siempre le queremos agradecer a la televisión eslovena por el envío de las imágenes, como así también a TV Primorka por el envío de la música. Por otro lado, también le queremos agradecer a la Oficina de Estado para los Eslovenos por el Mundo y al Ministerio de Cultura de la República Eslovena, quienes hacen posibles estas emisiones, por supuesto por intermedio del Rinconcito Esloveno, y que nos están acompañando en este 17º aniversario del Rinconcito. También le queremos agradecer al coro de niños de Pristava, quienes resaltaron con sus voces la fiesta de la Navidad. Gracias a los padres de los chicos y su dirigenta Mariana Yelens, que siga teniendo una feliz Navidad y que Dios la acompañe en todo su trabajo, también en este año 2005 que ya se aproxima. Esperemos que haya sido de vuestro agrado y nos reencontramos el próximo sábado aquí para compartir con ustedes otro Rinconcito Esloveno. Les cuento que en colaboración técnica estuvieron Jorge Alfonso, Roberto Pena y Luciano Pérez, locución comercial Andrea Olmedo, cámaras Mario y Diego Silvagio, conducción Tatiana y quien les habla Tilka. Y ustedes recuerden que si quieren ver las repeticiones de este programa lo pueden hacer los martes de 21 a 22 horas, como así también los días miércoles de 12 a 13 horas, y si también quieren escuchar nuestro programa radial lo hacen los viernes de 20 a 21 horas por AM 1250. Como siempre, esta fue una realización de SLO RTV Argentina bajo la dirección de Mario Bogatay. Gracias por haber estado con nosotros, les deseamos una muy feliz Navidad y nos reencontramos el próximo fin de semana, como siempre, aquí en Canal 4. Srećno y na svidanja. Una muy feliz Navidad para todos. Lepo pozdravljeni. Auspiciaron este programa Iliria Tour, una agencia de viajes y turismo radicada desde 1982 en San Justo. CJB, fábrica de nebulizadores, vaporizadores, ventiladores y almohadillas térmicas. Amigos del Centro de Jubilados Rincón Esloveno. Círculo de Amigos del Rinconcito Esloveno. Asociación Mutual Eslovena Triglav. Ministerio de Cultura de la República de Eslovenia. Secretaría de Estado de la República de Eslovenia para los eslovenos por el mundo. Todo es con líneas modernas.